Apabila kah kena kalian aksi kamu di Nanggro, hana aja ke hai. Tak pedih. Tak pedih. Tak pedih. Tak pre. Buka kah mana ATM kurap tergolong kah je ATM kurap dulu tergolong kah kian agonya pegah habar ya thar go na wo nang ro kali go kamu wo pakai pegah ro ke kah di Papua berosa tong ka telepon na tikamnya apa bangai ATM kurap nyan bangsa Aceh ni kalen nyan muka ai mentang giban higa kan bersih ATM kurap. Jadi apabila kah kena kalian aksi kamu di Nanggro, hana aja ke hai. Tak pedih. Tak pedih. Tak pedih. Tak pre. Kamu yang kepegah, kamu tulis bak Facebook bak lain untuk ditipu kali bangsa Aceh. Kamu tulis bak Facebooknya. Nyan belum petram tiga tu bak bangsa Aceh. Segolom jihjit ke ATM kurap si Muzakir Manaf Sona Muzakir Manaf nan ATM kurap ah segolom jihjit ke ATM kurap tolong ji ikanat pengkuasaan dikira angke enan nilai terapi dekat hak berhabar ni kalian kamu action kamu je ada masalah. Bre. Manaf. Menyeperle kamu numpak kirim. Ino lun tulis lembu. Lemboi. Numpak je kacau. Limboi lun kali lun pegah. Numpak je kacau. Menyekah betul-betul kat tolong bangsa Aceh. Hai Manaf. Laknatullah. Pakan takkan gila natullah. Sumpah. Kagado. Kadi kianat. Bangsa Aceh kali diracun. Wali. Ino trok 17 Agustus kaji awal haram. Memang haram. Pakan kedua Tuhan. Anjib lele Tuhan. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Lele Tuhan panen aja lele Tuhan haram. Maka kita tak pegat hukum Islam. Yang nak di Nanggro Aceh Darussalam. Ijih ya kianat wali. Ijih ya racun wali. Ya pegat si Mahmud. Pernah wali lah Nanggro. Wali nyankan wali. Tapi si munafik. Yang kali ji kianat sumpah. Maka si munafik lebih kejam daripada Ikapi. Si munafik jahiliah lebih kejam daripada jahiliah. Yang kehenyan dua yang si munafik awaknya nak lima ni. Termasuk sosok lain yang pengikut ji. Salim menit Nanggro. Dah berkhabar dengan orang ni. Tak kalian aksi kamu sini.